Wih, apa ini teman-teman? Wih, kakak menemukan mainan nih. Menemukan mainan Pop-It Penguin teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi mainannya. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan mobil Tayo warna biru teman-teman. Wih, keren. Kakak taruh lagi di sini. Oke teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel solawatan sepasang teman-teman. Wih, mantul teman-teman, kita kumpulin lagi. Ayo teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari. Wih, apa itu teman-teman? Wih, serem sekali. Kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Wih, ada warna kuning dan warna putih. Wih, kakak dapat sepasang nih teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya. Ayo teman-teman, kita cari lagi ya. Ada mainan apa lagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wow, ada Squishy BT21. Wih, kakak menemukan Squishy BT21 teman-teman. Ada Sifan. Wow, ini ada si Koya teman-teman. Wih, mantul. Ada si Coki teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita cari lagi teman-teman. Ada mainan apa lagi ya? Wow, apa itu teman-teman? Wih, kakak menemukan ondel-ondel Betawi teman-teman. Mantul, ada ondel-ondel Betawi di sini. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Oke, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Wih, apa itu teman-teman? Wow, kakak menemukan Pop-It di sini teman-teman. Wih, ada banyak mainan Pop-It. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Ada Pop-It es krim, ada Pop-It Among Us. Wow, ada Pop-It apa nih, Love teman-teman. Mantul, kita taruh lagi. Oke teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Wow, itu teman-teman, kakak menemukan ondel-ondel polisi di sini teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Kita kumpulin lagi. Oke teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya teman-teman? Coba kita cari. Wow, itu teman-teman, kakak menemukan mainan lagi. Menemukan mainan mobil Tayo lagi nyangkut nih teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna merah teman-teman. Wow, banyak sekali nih kakak dapat mainannya teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya di sini ya teman-teman? Coba kita cari. Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak dapat segini banyak sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.